بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ade Ministry of Islamic Affairs ge swearing emha hadirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade Ministry of Islamic Affairs un inzam ko gen kuriya genda darus silsila ge hawana silsila ge darus emha hadirin marhaba dannawan. Ade mi darus silsila ki Ministry of Islamic Affairs un inzam ko gen tafat eke ki mawdu takan aharuge eki hisab toga kuriya genda darus taken alon ham feshmumi faha kolli fada mi ge hawana silsila ge darus ade mirege darus mi hasa kure mawdu ki nona mirege mawdu goto kande faili famyoti keeve Kuranvee mi mawdu ade mi mawdu wahak fur dakawani Sheikh Nasrullah Ali ade mawdu balalaire salomene medani mi mawdu ki ammukon aluwamenna darus togo mi fenna mawdu tangole tafatu mawdu mi mawdu gamyoti keeve Kuranvee ade alumenna adi hama gami salu gandaka mire mi kom wahak ekkame sheikh vidalwa mi oleni ki safen nuwe enkamon Kuranvee keevegen kan alumenna bayan ko dewmattaka adi mirege mi darus ka mibunani kom wahake kan alumenna bayan ko dewmattaka alun miha hisabun sheikh fursata arwana keeve Kuranvee mi mawdu darus kuregen dewmattaka Sheikh Nasrullah Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده الله سبحانه وتعالى ಉಡುತಕ ಬಿಮಾ ಎದೆಮೆದುಗ ವಾಹಾ ಇಚ್ಚೆಂ ಹದ್ದವ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಉಫದ್ದವಾಫಾ ಮಿವನಿ ವರಂ ಮತ್ವೇರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಗ್ಸದೆಗ್ಗ ಎ ಮೈಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಹದ್ದವಾಫಾ ಮಿಯೊತೀಕಿ ಬೇಕಾರ ಗೊತೆಗ್ಗೆ ಇನ್ನೋ ಬಾತಿಲು ಗೊತೆಗ್ಗೆ ಇನ್ನೋ ಎಮ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಹೆದ್ದೆವಿ ಮಿ ದುನಿಯೆಗಾವ ಮಖ್ಲೂಕಾತ್ತಕೆಂ ಇಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲವ್ವವಾಫಾ ಮಿವನಿ ವರಂ ಮತಿವೆರಿ ಮ್ಯಾ ಮಕ್ಸದ ಕಟ್ಟಕ ಆದೆ ಇಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮಿವನಿ ವಮಾ ಖಲಕ್ನ ಅಸ್ಸಮಾಅ ವಲ್ ಅರ್ದ ವಮಾ ಬೈನಹುಮಾ ಬಾತಿಲಾ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ಎದೆಮೆದುಗ ವಾಹ ತಕೆಚ್ಚೆ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಣಿಕಿ ಬಾತಿಲು ಗೊತುಗಾಣುಂ ಕಮುಗ ذلك ظن الذين كفروا ಅದೆ ಎಗೊತಂ ಎ ಹೀ ಕುರನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯ ಕಾಫಿರು ಮೀಹುನ್ನ ಎಂ ಎಗೊತಂ ಎ ಹೀ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಎಯ್ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯ ಫುರಿಹಮಯ ಈಮಾನ್ ನುವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಸಿಫೈಕ್ಕಂ ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ನ ಮೀ ಆಯತುಂ ಎಂಗಿಗೆಂ ಮಿದನಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆದ್ದವಿ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಕಾತ್ತಕೆ ಮಿ ಹದ್ದವಾಫಾವಣಿ ಹಗ್ಗು ಗೊತುಗ ಬಾತಿಲು ಗೊತುಗ ಎನ್ನು ಎಮ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಕಾತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುರೆವಿ ವಲಕದ್ ಕರ್ರಮ್ನಾ ಬನಿ ಆದಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಇನ್ಸಾನ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುರೆವಿ ಎ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನ ಮ್ಯಾಕ್ಕೋ ಎ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಬೇನುಂವಾ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚೆ ಮಿ ದುನಿಯೆಗ ಎ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲೆವ್ವೆವಿ ಆದೆ ಎಯಾ ಎಕು ಎ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಎ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ್ವಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವನಿ ಅಫ ಹಸಿಬ್ತುಂ ಅನ್ನಮಾ ಖಲಕ್ನಾಕುಂ ಅಬಥಾ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಹದ್ದವ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಫೊಣುವಿ ಬೇಕಾರು ಗೊತುಗಾ ಹಯ್ಯೆ ಎಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನ ಹೆದ್ದೆವಿ ಬೇಕಾರು ಗೊತುಗ ಎನ್ನೋ ಬೇಕಾರು ಗೊತುಗ ಎನ್ನೋ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ದವಾಫಾ ಮಿವನಿ ಎಮ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ದಂಫಳಿ ಹಮಕುರು ಮಫಹು ಎ ಇನ್ಸಾನ ಎ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜರತ ರುಜುಅವಾನ್ ಎ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜರತ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾನ್ ಎಮ ಮಿ ಆಯತುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಬ ಹಿಂಗೆ ವ ಅನ್ನಕುಂ ಇಲೈನಾ ಲಾ ತುರ್ಜഊನ್ ಅದಿ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ ಹೀ ಕುರನಿ ಹಯ್ಯೆ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜರತ ರುಜುಅನು ಕುರವ್ವಾನೆಕ ಎಮ ಹಿಂಗೆ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ಹಜರತ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದಾನ್ ಜೆಹೇಕಂ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ಹಜರತ ಅಳುಗಣು ಮೆಂ ರುಜುಅವಾನ್ ಜೆಹೇನಿಕ ಎಮ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ದಂಫಳಿ ಅಳುಗಣು ಮೆಂ ಹೇದ ಕುರಾ ಹಿಂದು ಅಳುಗಣು ಮೆಂ ಮಿ ಇನ್ಸಾನುನ್ ನಂ ಒತಿ ಎ ಇನ್ಸಾನ ಹಿತು ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕಂ ಉಳೆಂತೋ ಮಿ ಅಳುಗಣು ಮೆಂ ಕುರಂ ಜೆ ಸುವಾಲ್ ಇಲಾಹು ಎ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ್ವಾ ವಹೀ ಕುರವ್ವನಿ ಅಯಹ್ಸಬುಲ್ ಇನ್ಸಾನು ಅನ್ ಯುತ್ರಕ ಸುದಾ ಇನ್ಸಾನ ಹೀವಣಿ ಹೆ ಏನಾ ಹಿತು ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕ ಏನಾಯಂ ಉಳೆಂ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ದುನಿಯೆ ದು ಕುರವ್ವಾಫಾಕಂ ಎಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನ ದುನಿಯೆ ಫೊಣುವಾಫ ಮಿಯೊತ್ತಿ ಮಿದೆನ್ನೈ ಫದಾಂ ಮತಿವೆರಿ ಮಕ್ಸದೆಗ್ಗ ಮತಿವೆರಿ ಹಿಕ್ಮತ ಕಟ್ಟಕ ಇಲಾಹು ಇನ್ಸಾನ ಖಲ್ಕು ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮಿವನಿ ಎಮ ಸುವಾಲಕಿ ಕೀವೆ ಕೀ ಕುರಂ ಹೆ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನ ಹದ್ದವ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಫೊಣುವಾಫ ಮಿವನಿ ಅದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನ ಹದ್ದವ ಎ ಇನ್ಸಾನ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಫೊಣುವಿ ಸಬಬು ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಇಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮಿವನಿ ವಮಾ ಖಲಕ್ತುಲ್ ಜಿನ್ನ ವಲ್ ಇನ್ಸ ಇಲ್ಲಾ ಲಿಯಅಬುದೂನ್ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯಂ ಅಳುಕಂ ಕುರಂ ಮೆನುವಿ ಅದೆ ಅಳುಕಂ ಕುರಂ ಮೆನುವಿ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಿನ್ನಿನ ಇನ್ಸಿನ ಹದ್ದವಂ ಎಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನುನ್ ಬಿದುನಿಯೆ ಫೊಣುವಿ ಮತಿವೆರೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಇಲಾಹಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ಇಲಾಹು ಎಕ್ಕ ವಂತ ಕುರುಂ ಎಂ ವಿಮಾ ಅಳುಗಣು ಮೆನ್ನಕಿ ಇಲಾಹುಗೆ ಅಳುಂ ಇಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ
ilahu subhanahu wa ta'ala ya aluweti vefawa alukan kuran jihe bay ema suwalaki den alukamaki kobato adawara gina fahara alugonu mennan engi fami onnani no alugonu menna visneni alukamaki ei hama ekani namadu kurma roda hifuma zakat dinum fada kankan ade alukamaki kobakam balairuga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu bayan kurawwa famyannani ei insana sirrugavias faalugavias ena buna bununtaka ena kura amalta enage niyataki Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatuma ilahu subhanahu wa ta'ala ge lobi we wodigatum hodum e meila hattaka ikhlas tarikamayaku ilahu subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatuma lobi hodumattaka alugonu men kura komme kame alugonu men buna komme baheki ei alukamegge gotuga wadigen alukamuge tereng himenigen daane kame ema mi uriha alukantakegge terem ves Allah subhanahu wa ta'ala mativeri kurevi kantattaken ebahuri e ilahu subhanahu wa ta'ala ettaka alugonu men mi ada kuranje haggutakuge tereng alukantakuge tereng emme furtama hisabu bellewene kameki namadu ema alugonu mitanga wahaka dakkam yolani namadu kuranvee keevegen keeve kuranvee e namadu alugonu men kuranvee keeve ad namadu kuranvee sababu take mitanga bayan koddeveto balana ade e namadu kuranvee wara bavar wara gina sababuta kirita qur'ana kitman nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge basfulutakun alugonu men fennan eboy enamas egitereng waguta alugonu men riyayakko egitereng bay sababuta mitanga dannawala veto masakke qur'ana ade keeve alugonu men kurawvi ade namadaki shahadatuge de kalime fahuga emme mativeri vegenwa adi emme muhimmu rukun kamuga vegen midani ade Allah wahi kurawani fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ade fa in tabu ebami hun tawbawe shirku dukolla islam dina wanuma fahu den Allahumi angawani wa aqamu salat namadu qaim kurmagu wahak wa atu zakata zakat difikam gawanama fa ikhwanukum fid din ihsabun ay aharmenge akhuntake kamugawane fadamihum ema mi ayatun engigen ebade Allah subhanahu wa ta'ala ge edina wanumaffahu shahadatu ge dekalime affahu ge emme muhimmu kamegge gotuga bayan wegen midani namadukan adihama yaaku nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge basfulegam yannani algon men emmen naves waragina darustaku gaadu ifawa hadis basfulen ei buniyal islam ala khamsin دين بناء فوتي فسك مجمعشة مي حديث بسولو جم فرتنا بيان كربوا فمتي شهادة كين جواك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إم شهادة فهوك دم أنني وإقام الصلاة نماذ قائم كرو إم ألقون من إنجي شهادة كذا كلمة فهو مسلمك وما فهو إم فرتنا أدا كرنجه إم مهم ركونكي نماذكن أدي هم ياكو معاذ بن جبل رضي الله عنه يمن فنوم كيتما نبي صلى الله عليه وسلم بيان مكوروني كليغ فانو توداغ نوني اهل كتابين قوم كشه اهل كتابين تبتا كشه اهم ابامي هن ام فرتما غوالا كما كوهداش حدواش الله سبحانه وتعالى اكونتكم الهن الكن كرما ام اله سبحانه وتعالى معرفه كو دينغتن اميهم engi ilahu ekkawanta koffikamu gawanama ilahi ei haggu ilahu kamuga emihun qabulu koffikamu gawanama eba mihunna khabaru deshe anna allaha farada alayhim 5 salawat fi yawmihim wa laylatihim emin kommereka duwalegge macca fas namadu allah subhanahu wa ta'ala fardu kurawwa fa wakan eba mihunna handan koddesh bayan koddesh ema mi basfulutakun algonu men engi gemmidani ehem wima algonu men ebe jehe namadu kuran Allahu subhanahu wa ta'ala e ade ilahu ge dina wanumaffahu den algonu men ada kuran jehe emme muhim rukun kamuga wati ade keeve algonu men namadu kuranvee ade e namadaki kurinve salgonu ishara kuri fadan alukamuge tereng emme muhimmu alukam ade algonu men namadaki namadu dina balalaru e dina ki ei hashigande kamuga balafi kamuga wanama
hashigandugay bahure bo e bo nekkamuga waanama e hashigandaki dirun huri hashigandekkamuga nuwan ebidan namadaki deenan nisbakkon alugonu men bala hinduga e deenuge bo e bo nekkamuga waanama e deenenne em bayan kurawwa mennani la deena liman la salata la ema deen namadu nukura mi hegge deene nonnane namadu nukura mi hegge deene emi hegge kibe kun nufennane deen verikamen nufennane ade amirul mu'minin umar ibn khattab radiyallahu anhu duniyege eki kankoltaka ekelege faanu fonuwa city fultakuga bayan kurawwa fawa kamuga ve ade timan kalege faanu garihuga tebami hunge kantattakuge tereng emme muhimmu kamaki namade e namada rakateri vejje miha enage deena rakateri vejje e namada farwa kuda koffi miha ena den huri ehen huriha kantattakaka farwa kuda kurane adihama yaikuga namadu ala mihaka islam deenuga evves kahala nasiben nuwe ade mi basfulutakum ves alugonu menne ingigen ebade namadaki waravves muhim mochekka ad rasul sallallahu alayhi wasallam ge ehem basfulega asam yannani ade deenuge aslaki alugonu men e shahadatuge dekalima kiya e deena vanu shahadatuge dekalimai e deenuge tambaki namade ema ed namadu deenuge tambukamuga vegen midani e deen bina ifawa echege gotuga vegen midani namadu ade al masrur ge kiban riwa vegen mennani ekeleg faanu mi vidalwani timan umar ibn al khattab radiyallahu anhu ge ariha vedewada gatime ekeleg faanu ge ariha vedewada genneviru ekeleg faanu onnevi zakhame ve wadagen e zakhamuge matiga bandage faaduge ecche nota fotigande ola bandu koggenne onti e halatuge ekeleg faanu onnevi alas kam fulae ehindu ekeleg faanu ge arihuga e bay bekalum bayin ashabun tibbeviye timan gossa dennevime ekeleg faanu ge halu kihinen heyye e bekalun denneviye tibayves hamatiya fenna fadan ekeleg faanu ge halataki ehindu timan dennevime ekeleg faanu namadu fula tebekalun nugowalan heyye ekelefan awharful leppei fonnevi em ekelefan awharful leppei fo titiwe ekelefan goanu lavwa kuntoy tebami hun ekelefan e namada nugowa fikamuga wanama ekam vegendani ekelefan mi duniya mati gawana emme undagu bodu ekkamashe ekelefan ekamuge sobun undagu take kurimati vegen daane kamakashe em ekelefan e namada gowa lavwashe ehalatuga onnevi kamuga vias ehindu ebe kalun ekeleg faana mi dannawani e amirul mu'minin namade ehindu ekeleg faana avaswe wadagen teduwani teduwe wadagen vidalwani islam deenuga namadu ala mihakan evves haggennuwe eya ekuge ekeleg faanu namadu kuravie e namadu kuravvi hinduga ves ekeleg faanuge e zakham we fawa faru gandun le ohorigendiye ade ehalatugaves evenuge wagutugaves ekelega faanu le mana nuwa hindugaves ekelega faanu enamaduge wagutuga enamadu waguta rakkaterive enamada rakkaterivi vun ei islam deenuga namada difawa ahammiyatu adi wakin khasako ebekalunge hippuluga ade emme he ummatuge bekalunge hippuluga enamada medugawe lobi enamadan ebekalun shaugu verivun ade keeve alugonu men namadu Kuranvee ade ei Allah ge amur fule ade Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fultaka alugonu men kiyaman teriwange bajehe eila subhanahu wa ta'ala ya kiyaman teriwumuge tereng da kamen ei eila subhanahu wa ta'ala en adabu weriwumuge tereng himene kame eila subhanahu wa ta'ala amur kurevi huriha kame kurun nahi kurevi emmeha kantattakun alugonu men duruhelivun Allahumma angawani wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa Allahumma angawani harmenna ilahan alukan kuruman ikhlas tarikama teduverikama yakuga enun gotaka alukan kurumak karen nangawa em e alukamuge tereng emme furtamanus demmi ayatuga bayami kurawani wa yuqimus sala namadu qaim kurash em ilah subhanahu wa ta'ala ge amur fulen ehin ayate gangawani qul li ibadiy alladhina amanu
يقيم الصلاة كليك فانو إيمان في ميهن أمر كرفاشة نماد قائم كراشة إهن آيتك وحي كرفاني وأقيموا الصلاة تبع ميهن نماد قائم كراشة أده سؤالك نماد قائم كرمكي كباه أده قرآنك أسلوب ألغن من بلالا هند قرآن ألغن من نفنيك مدني نماد قائم كراشة بنا أمر النوم ينني نماد قائم كرون سؤالك كباتو نماد قائم كرمكي علم بيان كرفا فمنني نماد قائم كرمكي نمادك وغتوغا إخلاص تري كما يكوغا ಮಡುಮೊಳಿಕಮ ಬಿರುವತಿಕಮ ಯಾಕುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ನಮಾದು ಕುರುಮೆ ಎಮೆ ಎಗೊತುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ನಮಾದು ಕುರಾಕಂಗಮ ವಾಣಮ ಐ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಮರು ಕುರವಿ ಫದಾಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಕುರವಿಗೆಂದಾಣೆ ನಮಾದೆ ಕಮುಗಾವೆಗೆಂದಾಣೆ ಐ ಅಲ್ಲಾಹು ಎ ನಮಾದು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಎ ನಮಾದು ಕುರುಮ ಎ ನಮಾದು ಕಾಯಿಂ ಕುರುಮ ಅಮರು ಕುರವಿ ಗೊತಕಿ ಎಮೆ ಎಗೊತುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ನಮಾದು ತ ಕಾಯಿಂ ಕುರವೇತೋ ಬಲಂವಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಮೆನ್ನನಿ وإن الله أمركم بالصلاة الله سبحانه وتعالى تبامي هن نماد كرمن أمر كربيه إما ألغون منا إنجي جمدني الله جا وحي بسول يبي كيت ما النبي صلى الله عليه وسلم جا بسول يبي إنجي أي الله سبحانه وتعالى جا أمر فلكن أي أمر فلام دوغا ألغون منا كن إتور choice الله وحيك وربني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله سبحانه وتعالى إله النبي صلى الله عليه وسلم قالهم كمين الله أمر آما ألغون من مؤمن أنهنك كمغافيس فريهنك كمغافيس إن إفس ميهكا إيامدوغا أميليا إيا غوكيان فاروكيان إفس فرصة نيك em algon menge maccangoti ilahu subhanahu wa ta'ala ge e amru fula algon men kiyaman terikan ada kurun wa man ya'si allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina em allah ilahu subhanahu wa ta'ala ge e rasulag sallallahu alayhi wa sallam ge amra khilaf jamiha ki e bayan wegen wa magufure dumakun magufure difawa mihe em algon men ಇಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯ ಫುರಿಹಮೆ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿವಾ ಮೀಹೆ ಕಮುಗಾ ವಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ನಮಾದು ಕುರಂ ಆದೆಹಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಮರು ಕುರವಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಉಮ್ಮತ ಎ ಅಮರು ಕುರವ್ವಾ ಫಮಿವನಿ ಹಮ ಎಯಾಕುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫಲಕುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಇಂಗಿಗೆ ಮಿದನಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಅಮರಾ ಖಿಲಾಫುವಾ ಮೀಹಕಿ ಐ ಎಮ್ಮೆ ನಿಕಮೆತಿವಾಣ ಮೀಹಾಯ್ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಎ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಅಗು ವೆಟ್ಟಿ ದಾಣ ಮೀಹೆಗೆ ಎಮ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಎ ಬಸ್ಫುಳು ತಕ್ಕ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂ ಕಿಯಮಂತೆರಿವಾಂಗ ಬಜೆಹೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಎ ಅಮುರ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂ ಕಿಯಮಂತೆರಿವಾಂಗ ಬಜೆಹೆ ಆದೆ ಕೀವೆ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂ ನಮಾದು ಕುರಂವಿ ಆದೆ ನಮಾದಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕೆಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ವಸಿಯಪ್ಪಳು ಆದೆ ಕಿತ್ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕೆಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಫುರಾಣಪಳು ನೇವಾ ಹೊಳಿಯಂ ಎಳುಣು ಹಿಂದು ಎಕೆಲೇಗ ಫಾಣು ಉಮ್ಮತ ಬಯಾನ್ ಕುರವಿ الصلاة نماده ام اكليگ فانوge wasiyate ema wasiyataki ei algonu men e ada kuran jeche ema ummata Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alayhi wa sallam garihun algonu menna hamayen aswe wasiyate e wasiye algonu men ada kuran e bajhe ema e wasiyatuge simenige midiyei ekeleg faanuge ves adi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun algonu menna hamayen asfawa amrege gotuga ade namadaki alage huriha kame ege macca bina wegen wa kame ade rasul sallallahu alayhi wa sallama hadith kurawwa famunni awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah em qiyamat duhu emme furatama hisabu bellevene kameki namade em e namadu rangalu wejji kamuga wanama fa in salahat salaha sa'iru amali salaha lahu sa'iru amali ema e namadu rangalu wejji kamuga wanama enage huriha kame ene rangaluwe enage huriha amale e barangaluwe wa in fasadat fasada sa'iru amali e namadu gos wejji kamuga wanama e namadu fasid wejji kamuga wanama e namadu rangala nukura wejji kamuga wanama ege sobun enaga den huriha kame mi bekaruwege midani ema Allah subhanahu wa ta'ala algon menna e amuru kurevi fadan
algon men e namadu qaim kura baykamuga wa masakke kuranvi ehen nonkamuga wanama e namadu kurikamuga vias algon mennaki e namaduge sababun gellun libe baykamuga vegendan halaku libeni baykamuga vegendan fawailul lil musallin namadu kurami hunna gelluma halaku kurikan Allah bayan kuravi kinaku alladhina hum an salatihim sahun namada med ghafilu esahun ge maana ge ilmerin bayan kurawwa fe bahuri wagutum faskuru eme namadu wagutum faskun namadu kurami hun adi hama yaekuga e namada meduga algon me rakkaterive biruvetive madumulikama ekuga e namadu nukurun ei e namada farwa kuda kurun kamuga ilmerin huri bayan kurawwa fe bahuri em algon kurim ves ishara kuri sifatan yennani alladhina hum yuraun ei dakkan namadu kurami hun ikhlas tarikan nei em ikhlas tarikama ekuga e namadegge wagutuga madumulikama ekuga Allah subhanahu wa ta'ala biruvetive algon men namadu koffikamuga wanama ei hagigatuga furihama namadaki ifadan algon men namadu koffikamuga wanama algon mennaki falaha kamyab libigenwa baykamuga vegendan qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un em Allah bayan kurawwa amati mu'minunna falaha kamyab libigen diyakan em e falaha kamyab libigen diyei emihun emihun ge namaduga Allah subhanahu wa ta'ala ya biruveti vegen e namadu kurima ehem wima e namadu qaim kurum Allah subhanahu wa ta'ala e edivodi gannawa fawa fadang namadu kura baykamuga alugonu men baange bajhe ade keeve alugonu men namadu kuranvi ade namadaki samavi huriha shari'atevs egmacca bina efawa kamakawati ade huriha nabiyunna rasulun ebekalunge da'wata alugan men balalikamuga vinamaves Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurma gwalawwa famiwani eya ekuhama ebekalun khasako enamaduge wahakata bayan ko devwa fa ebave ade Ibrahim alayhi salam ekale faana meduga Allah Qur'anuga bayan kurawwa famenani rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati haddawa genguluwa ilahe miyalai namadu qaim kura mi hekkamuga lavande adi miyalage darifas kola kives efadan namadu qaim kura mi bayaku kamuga lavande ema namadu ge wahaka namadu qaim kura bayge gotuga levvungedi mi du'a ki mi alugonu menves takrar ko kiyum waravves muhimmu du'a alugonu menneki e namadu qaim kura baykamuga levvungedi alugonu menge darifas kolaki namadu qaim kura baykamuga levvungedi du'a kurmaki waravves muhimmu kamekamuga vegendan ade Ismail alayhi salam ameduga Allah bayan kurawwa menani wa kana ya'muru ahlahu bis salat ekale faanu ge ahlunna namadu kurman amuru kurawwai adi hama yaikuga Musa ge faana mukhatab kurawwa Allah wahi kurawwa menani innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri ema mi Allah ade ilahu fiyawa ehen ilaha kunwa farai Allah subhanahu wa ta'ala timan Allah kaleg faanu alukan kurawashe adi namadu qaim kurawashe timan Allah subhanahu wa ta'ala gamatin handuma kurmattaka em Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge faanu ge shari'atu gaves namadan amru kurawafa wa kamengi ge midani hama ayaiku ge malaikatum Maryam ge faana mukhatab kurawwa bayan kurawwa fa wa wahaka Qur'anu Allah bayan kurawwa mati ya Maryam qunti rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in sajida kuran ruku' kurami hunna kuga ruku' kuran ema namada amuru kurawwa fa mati adi hama ayai kuga algon menna fenige midani Isa alayhi salam ekalege faanu Allah subhanahu wa ta'ala edevwa fawa ni'matakuge wahakain wahakadakke vihinduga ekalege faanu bayan kurawwa famyati ada Qur'anu Allah bayan kurawani waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati timan kale faana wasiyyak kurvi namada waz zakati zakat dinuma ema mi algon men engige midani e ummata kurige e ummatakuge kurige shari'atakuge ves e namada difawa ahamiyat ham egota Allah subhanahu wa ta'ala bani Israil ge daring kibang
ahudu kashawaru hippevi kantattaken ebahuri wa idh akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa allah nun ehem faratakan alukan nukuruma wa bil walidaini ihsana membe fana heyukon hituma wa dhil qurba wal yatama wal masakin adi gaattimage mihunna yatimunna miskinunna heyukon hituma wa qulu lin nasi husna mistakunna meduga riveti bahum muamala kuruma wa aqimus salah namadu qaim kurman ahudu kashawar hippevi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya mukhatab kurava allah wahi kurava famati wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha kaleg faanu gahulunna namadan amur kuravashe adi ekamuge macca ketterive wada gannawashe adema mi huriha shari'at takeggaves e shari'at binawegenwa emme muhimmu ekkamegge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa kamaki namadu e sababattakaves algon men namadu kuran ebaje ade namadaki e namadu etanegge kurakamga wanama etanaki e islam deen etanegge oettanekkan algon menna deha kodde shiare ade e sababattaka algon men ebaje namadu qaim kuran ade rasul sallallahu alayhi wa sallama bayan kurawwa famiwani ade algon men mikunra namadu kura mihunnaki ade aharmenge qibla kurimati la mihayki ade aharmen katila katilun khami heki ei furihama muslimeke emi heki ei allah subhanahu wa ta'ala ge zimmatuga wa mi heke rasul sallallahu alayhi wa sallama ge e zimmatuga wa mi heke ade rashegga nuwata bayaku e ule tanegga e namada goaleve goalun e namadu etanegga qaim kurum vegen midani ei etanaki ei islami wantakan etanegga oy tanekkan algonu menna deha koddekame efada tanaka algonu men hangurame dekamuga vias e hangurama kurumuga ves algon men samalwan jehe kantattake rasul sallallahu alayhi wa sallama bayan koddevwa fayboy ema ilmerin bayan kurawwa famennani e dawlateggeves kufura e dawlataki islam qawmekkam bayan kodde emme muhimmo ekkamaki etanegga e bangi gowe gon etanegga e namadu kurave kurun kamuga bayan ve famennani anas ibn malik radhiyallahu anhu ge kibang bayan vege mennani ekele fa nabiyya sallallahu alayhi wa sallam garihuga hangurama takan nukume wada gatime ekele fa hangurama ga nukume wada gen uluvairuves e hangurama takuga ekele fa furatamanu ves ballawai hangurama kuravumuge kurin etanakum bangige adu iveto bangige adu ivijje kamuga wanama ekale faana amur kuravai etana ebayaka hangurama nukuruma adihama eyaikuga e bangige adu nive kamuga wanama e bayaka hangurama kuruma ebahuri e amur kuravaf ehem bas fulegga miannani nabiya sallallahu alayhi wa sallama hangurama mihum fonuwa hinduga hadis kuravwa kamuga miskite fenijje kamuga wanama nuniya bangi gowa adu ivijje kamuga wanama teba mihunge tereng ekakkusnu marahushkam ad mige mi enge echki islam deen e deen etanegga oekkan islam deen muslimun etanegga ulekan deha kodde kamaki namadu ade e namadan algonu men mi gowala gowaluma e namadu kurave tantana mihuriha tantanegge sawbun algonu menna e amankan libigen midani em e amankan eba libe algonu menna mi namaduge sababun em e sababatta kaves algonu men eba jehe namadu kuran ade kivehe namadu kuranvi ade namadu kurmaki miha munafiku kam salamek kuran salame wangoy mage timagi munafika ka vegen ebade e namadu alakamuga wanam ema munafikunge sifai e namadu elon namaduge wagutun faskurun ad rasul sallallahu alayhi wa sallam garihun ad riwayegem wa hadis bas wale hasan darajage hadise ad mi hadis bas rasul sallallahu alayhi wa sallam hadis ko fa manani man salla lillahi 40 yawman fi jamaa salis duas wande mihaku jamaatuga huriha namade yudrikul takbiratul ula emihaku furtama haramban takbira ekuga imama ya ekuga haramban takbiru libiganegen salis duas wanden jamaatuga mihaku namadu koffikamuga wanama kutiba lahu bara'atani emihakattaka dekame
ade ei dekamakum bariya wegen waakan liwwigen waane ade ei bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaq emiheki ei narakan salama wegen wa mihegge gotugaya ade nifaqu kam salama wegen wa mihegge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala liwwanete ade migen wes algon menna ingigen midani namadu e muhimmukam wakin khassako jamaatu ge namadu ema migen algon menna ebe inge jamaatu ge namada nas tibeni ei munafiqunkan bay fara algon men masakkatu ge madanuga masakke kurayumun dahindu wes irkolakunda masakke kuramunda masakke nimmala fadan algon menna faskurave enemes algon men visnan ebeje munafiqunge sifayge gotuga mibas fulun algon men engige midani e munafiqun qiyamat duhu den emihunna kamwegen daane goy nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge ehem bas fulakun algon men engige midani ade abu sa'id radiyallahu anhu riwa kurawaf menani nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith kurawati timan ikleg fan hadith kurawiti ado essevime Allah subhanahu wa ta'ala ilahu subhanahu wa ta'ala ge fampulu kashfu kurawwanete qiyamat duhuga ilahu subhanahu wa ta'ala ge fampulu kashfu kurawwanete ehindu mu'minu anhenunna mu'minu firihenun ilahu subhanahu wa ta'ala yattaka sajida yattirwanete duniya matiga mistakunna dekkumattaka namadu kon ulunu mihun bodakam matiga e namadu kon ulunu mihun fiyawai emihun sajideka tiriya nuwevene emihun sajidaya tiriwan ulunu kamuga vi namaves emihun nakaren e sajidaya nukurevene emihunge hashita kolajjehi daanete ade eigen alugonu menne mi ingeni eilahu subhanahu wa ta'ala ya baddaluwane duwahu alugonu men eilaha kuttam weven oy fursatu gelli midani e namada alugonu men farwatari kudawegen farwa kuda kurumuge sababu ade namadu farwa kuda kurmaki munafiqunge sifay ade Allah bayan kurawahmati innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ade munafiqun Allahan oluwala makaru hadan manaki emihun kura amatahuga oluwailan algon menne benge munafiqunge goy defud de goy miwani em Allah subhanahu wa ta'ala ya kankamuga Allahuge amurfulutakuga emihun ilahan oluwalane wa huwa khadi'uhum Allah subhanahu wa ta'ala emihun e oluwala kantatta emihun na raddu kurawwanete wa idha qamu ila as-salati qamu kusala ebamihun namadat edwa kam gawana namadat edwani kannekam matige yura'una an-nas bistakunna dakkan namadu qur'an wala yadhkuruna Allah illa qalila waram madummenuwi ila subhanahu wa ta'ala handumanu qur'anate ema e munafiqunge sifa libigen midani ema e dekkun terikamuge tereng namadu kurima alugonu menna e azabu libekan alugonu kuring e ishara kuring suratul maun ge e ayat takugaves ade namadu alugonu men kuramwa anes sababaki mu'minunge magaki namadu mu'minunna salamekkama falahu liben oy magaki namadu adi hama yakuga e falahu libigenwa mihunge shi'arege gotuga wes wegen midani adi hama yakuga Allahuge waliyun kamuga wegen midani e ilaha kuttam wegenwa baykamuga wegen midani e namadu furihamaya barabaran ada kura mihum ad Allah wahi kurawwa famati wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd mu'minunaki ebbeku anebbeka waagi veriwa mihunne ya'muruna bil ma'ruf hewkan tattakan amuru qur'ane wa yanhauna 'anil munkar munkarat mana qur'ane wa yuqimuna as-salah namadu qa'im qur'ane wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu adi Allah zakat di Allah ga amuru fulutaka rasula sallallahu alayhi wa sallam ga amuru fulutaka kiyaman teriwane bayke ulaika sayarhamuhumullah ege natija ege gotum Allah subhanahu wa ta'ala ebamihunna rahmal lawanate ehin ayati geilah wahi kurawwa famyonnani wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi ade namaduga ketteriwash namaduga ketteriuma Allah subhanahu wa ta'ala algon men amur kurawwa famyoni em algon men eba jehe
e namadun ketterikan libiganna wasta'inu bis sabri was salah e namadun algonu men waagi eden ebejehe namadun algonu men e waagi edi e namadun algonu men furihama en namadu koffikamuga wanama algonu men na kaamiyabu libigen danekan bayan wegen midani ade nabiya sallallahu alayhi wa sallam gariha sahabiya ko as dannawani e allah ga rasula sallallahu alayhi wa sallam timan shahadatu ge dekalima kiya iman ve manaki allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ilaha kunwa kaman hekive adi kalege fani allah subhanahu wa ta'ala ge ala adi rasula kaman hekive timanna fardu fas namadu adako zakat di ramadan mahuge roda hifa ramadan mahuge re alukan koffi kamuga wanama timan wegen dani timan wannani kombayge tereng heyye ehende kalege fanu hadis me kurawani minas siddiqina was shuhada ade siddiqunna teduwerinna shahidunna ekuge em e falaha kamiyabu timaage kibain libigen wakan timaya libigen wakan deha kodde kame namadaki ema namadu qura mihunna allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga evves birweri kamenne la khawfun alayhim wala hum yahzanun hitama kurumevesne allah subhanahu wa ta'ala ebeka ni'mat devi mihunna ekuga namadu qura mihun wani an'ama allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin allah ebeka ni'mat devi mihun getereng himenige midani namadu qura mihun ade namadu kuranjehe sababu tahuge tereng anis sababaki namadaki alugonu menna riveti akhlagu daskodde madarsae namadu kura minhegge kibaga riveti akhlagi sifata fenigen dan allah wahi kurwa fmenani innal insana khuliqa halua innal insana khuliqa halua insana heddei faami wani ketterikan kuda mihegge gotugay idha massahu sharru jazua eyakuge enaya mi nubakame nota faqirukan kurimati vejje kamuga wanama ekamuge maccan ena keten nukureve mihegge gotugay wa idha massahu alkhairu manua ena tanawaskan libi heyokame libijje kamuga wanama ekamun ena manave ehemmi hunna nudi ek mana kura mihekamuga evege midani illa almusallin namadu quramihum fiyawai em e namadu quramihum ge kibaga e riveti sifata allah subhanahu wa ta'ala lavwa famani em ketteri kamuge sifa daskodde namadu em namadu quramiha ya ketteri wan daswan namadu quramiha allah subhanahu wa ta'ala ge maguga heda kurumuge e sifa libigen dane adi hama yakuga mi ayatuga den ege fahato mi bayan kurwani alladhina hum ala salatihim daimun em namada rakateri ve namadu kurmatiga demihunna mihunge kibaga allah subhanahu wa ta'ala mi sifata lawwanekan ade hama ayakuga allah bayan kurwa fmati utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar ade namada ki fahish kan tattaka munkarat takon duruheli kuruwach huruwa kame ema riveti sifata e namadun daskodde ekam suwalaki algon men namadan arami hunge bawle namadu qurami hunge batibe ekam namadun faabafa miskituge gotiterega tibegen algon men eba mi hunge maska mi hunge wahake badakka neti moshe ghiba bune bahada suwalaki hem vejjiya ekkela namadu ga masale bawle evejjeg manaki namadu ga masale bawle em algon men visnama hingashe e furihama gotuga allah subhanahu wa ta'ala e enge vi gotuga to algon men nami namadu kurevige midani em e namadu algon men na daskodde saf tahirukam algon men namada midani wudu koggen e wudu kura kurumun algon men na diinuga e saf tahirukam difa wa ahamiyat adi miha e saf tahiruma ena enge daskuruwa e sifa enage kibaga ashaganegen ebade adi hama e aykuga namadu algonu menna daskodde waguta kame hitan e wagutum waguta e namadu komme wagutaki namadaki wagutu kandelifa waicche em e namadu en namadun anen namada intizaru mikurani e wagutu adeto em waguta kame hitun algonu menna daskodde hama eyaku kankan tartibun kuran algonu menna daskodde e namadu
adi hama yaku madu matirikan alugonu menna daskodde e namadu kuramyoti biruvetikama madu matirikama ekuga egotuga alugonu men namadu furihama kurakamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun alugonu menna e sifa daswegen daane sifa libigen daane adi hama yakuga Allah subhanahu wa ta'ala ge mativerikan enage hita abadu wes wannan e namaduga hunnayru eilah subhanahu wa ta'ala ge mativerikan abadu wes alugonu menge hituga baawwa mejeni ege sobun alugonu menna komme taaku ulunu kamugavies komme taaku huri kamugavies eilahuge mativerikama eilah subhanahu wa ta'ala ge e mativerikan alugonu menge himmaccan as alugonu menge hitta madumulive eilah birwetiwa baikamugaavegen dan ade Allah subhanahu wa ta'ala mu'minunge sifata bayan kurawwa wahi kurawwa ahmati innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum ema mu'minunna kiyai Allah subhanahu wa ta'ala ge namfulu gana vijjakamuga wanam eilagumatin handuma vijjakamuga wanam bebamihunge hitta madumolive biruwatiwa mihun eme e sifata insana e daskodde kame namadaki ehem vima alugonu men namadu kurange bajhe ade namadaki ege sababun hinhama jehun alugonu menna libe ufaverikan libe hama ya ekuga e namadaki alugonu menge loluge finikan kamugavegen midani ema namadu alugonu men ege wagutuga furihamaya Allah subhanahu wa ta'ala e enge vifadan namadu ada kura baikamuga veto masakke kuranjen ade ilmu veriyaku eklefanuge daruhegge bayan kurawwa famennani zuwanaku annani e ilmu veriyage ariha as dannawani e sheikhe timanne farwa koddi balashe timanne ruqiya koddi balashe mun kine hevi konkame vegen hete olani bunima bune timanna abaduwes hinhamanu jehumegge mihunnani kambodu uma hasumegge abaduwes mihunnani ehendu sheikhu mi suwal kurani konkamaka he kambodu waanvi ammati dati heyye nuniya me darim basnaha ulani heyye nuniya dunyavi ehen kamen oti heyye ena burane tikahale evves kamen nete timanne ki Allah subhanahu wa ta'ala tanawaskan timanne devvi mi heke adihama eya ekuga diri ulumattaka Allah subhanahu wa ta'ala ga mi tanawaskamge terem furihama diri ulumen ulemun dami heke isabun sheikh suwal kurawni evje namadu kuran heyye namadu kuran heyye ena burane den giyan ehen anna mis mi hunna konote ekwarinna ekkon e ule gadiyegga emi hun namadan ara gadiga emi hunna ekkon ara lame namada den ehennuni ek namada nukurave ema sheikhu mi dannawani ema miedu mi angara duwahe anna haftage angara duwahan annash barabara fas namadu kuramwana e namadegge wagutuga ikhlas tarikama ekuga madumulikama biruwatikama ekuga namadu qaim kuracce ada kuracce egotuga tiba namadu ta furihamen ada kurashe hafta eke mideni hafta fahu annash en hafta kofai asena dannawani sheikhe mi timannage hayatuga midiya huri hadu wastakegga timanne miha ufaverika mehinhama jehumennu libe mi hafta ganoniya manaki e namadu ada kuranvi gotuga furihame barabaran e ada kurum vegen midani insanaya Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun e hinhama jehun libbade kame kamuga namadu alugonu men mikurani Allahumma tin handuma kuruma wa aqimis salata li dhikri Allahumma tin handuma kuruma namadu mikurani Allahumma wahi kurawah minani alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ema Allah subhanahu wa ta'ala gamatin handuma kurun ei hittakan hinhama jehun libbade kame ema namadu mikurani eila subhanahu wa ta'ala gamatin handuma kurumattaka ema e namadun alugonu menna hinhama jehun geneste e namadun alugonu menna ufaverikan geneste ade e ufaverikan e namadaki ifadan algon men ufaverikan genes de chekkan ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekele faano bilal ge faana vidalo famennani ya bilal aqimis salata arihna biha e bilale namada goala vash e namadun algon men hinhama jehun ufali bade kamekke em e namadan algon men mi namadaki algon menge loluge finikan kamuga wege midani
rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa menani timan kalege faanuge loluge finikam kamuga Allah subhanahu wa ta'ala e namadu levviye em alugonu men navves e fadan e namadu wegen dani alugonu men e namadu kura kamuga wanama em e namadu alugonu men kuram mijeheni midenne fadan khushu'at terikama madumulikama ekuga e namaduge terega alugonu men tiben mijeheni namadum beeruge kankamuge teriya alugonu men gosgen nuwana wara gina fahara alugonu men namaduge tibe hindu aden imune nuata beerungi ve kankama waraboda samalukan devigen datam fene ade Abdullah ibn Zubair ekalege faanu edduwahaku geega namadan hunnevi e hunnevi eruga furaalu mati mi vetteni harfai e harufa mi vetteni geetereya mi vetteni e geetereya vetteni ekale faanuge darikalun haashimuge bandumachakkamuga mi annani ade eya ekuga geeterega tibbevi anhen kambalun halellevi kamuga mistakun etanan evvi eya ekuga e harufa marali kamuga mi annani darifulu salamakuri mihuriha kamen hinga dia iruves Abdullah ibn Zubair hunnavi namada ekale faano ein kamaka meduga edimalan ekale faano moonu fulu ambura nulavva kamuga ade ekale faana engi wada nugannawa hagigatuga hingi kon kamekkam vesrangala manaki namaduge hunnavi namaduge terega algon menna fenigen dana bayfara namadu du'a kuraruga ves algon menna fenigen de bay befulun du'a kuran de nangwa du'a kuran hunna miyaku karke heli edimalakan ambrele vete bafena duaen annage mitibeni Allah dannawani ehma tima Allah e dannawa hindu tima ya Allah demeduge gulun namada kives Allah alaya demeduge gulume ehma du'a kurun ehma mi kankamuga alugon men ilah subhanahu wa ta'ala ya kuttam veveto masakke kuranvi ilah subhanahu wa ta'ala ade en namadun anen namadan alugon men e shaugu verikama ekuga kurabe kamuga vegendani ehm vejje kamuga wanama alugon men e namadun algon menna libeni ufaverikan hinhama jahum ade Adi ibn Hatim radiyallahu anhu vidalwani evves namade bangi nugovaye nota e namaduge waguten nuwade timanna e namadaka shaugu verivegen huttanuni manaki komme namadaka ves timan kale faana hunnani rakkateri farwateri vegenne keeve nuwam vi rakkateri waanen nun he nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fuluga miyoti ade qiyamat duwahu Allah subhanahu wa ta'ala ge arshi ge hiyawa hikam fiyawa hen hiyawa hikam nuwa duwahu habbawate ge mihunnan Allah subhanahu wa ta'ala hiyawa hikam devwa ege terege himenige midane ekaki wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masjid viskita golifawame e maneki namada shaugu verikan urimiya en namadun anen namada e intizar kuramiha ema efada miheka Allah subhanahu wa ta'ala e namaduge sawbun ufaverikan devwana duniyega hinhama jehun devwana man amila salihan min dhakarin aw untha ay firihenek kamugavias adi anghenek kamugavias mu'minunge tereng miheku he amalek kofi kamugawanama Allah subhanahu wa ta'ala bayan korwani falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ema riveti vegenwa rangalu hayate devwana ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أدي آخرة الله سبحانه وتعالى إكموجة إجازة دفان أدي نمادكي نور أليكمي أدي نمادو ألغون منا هكجة غوتوغا يبوي برهانك غوتوغا أدي قيامة دوه ألغون منا مچا هكيوانكمي نمادكي أدي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربا فمنني والصلاة نور ade namadaki ei nuureke ehem hadis korawah menani wassalatu burhanun namadaki hekkeke hujjateke timaya ehma Abu Darda radiyallahu anhu vidalo efamenani reeganduge andirikamuga tiba deraku kurashe kavvaluge e andirikamun salama wumattaka kavvaluge andirikamun salama wumattaka tiba reeganduge e andirikamuga namadu deraku atuge namade kurashe ade e namaduge sawbun mihage munumati ujalave alivegen dakan ade Allah bayan kurawwa famenani Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رسول صلى الله عليه وسلم کے صحابین کے واہ کمیتانگ میں بیان کرواہ مننی دن آیت کے فہتگا ادے الون کورکلم گوتم می ہمائکن مهم وا بیان کل دینا ادے اللہ بیان کرواہ مننی سیماهم في وجوههم من أثر السجود ادے می تنوگا میوا emihunge muunumatin ege asaru fenigen daane mi ayetuge muradegge gotuga elumerin bayan koravwa famennani ei e namaduge sababun enage muunu alivegen daane kamuga em etanga ewa asaraki emihunge muunumatin e faalwana asaraki ei kamuga elumerin buhuri bayan koravwa en kama kolgon menna engige midani e namadaki ei algon mennwa nurekkan بريدة رضي الله عنه كبان رواية وحديث بسولة رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرباف منني بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة إما قيامة دوه فريها من نور أفاور كان ديشة أنديريغا مسكتا إداميهن إما نماد الداميهن أفاور كان هوريكان بيان كود دفاف متي إهن حديث بس ولا جميعني من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة إما نماد ركعات ريفجكم غوانما إن نماد إميها كوي نورك جوتوغا برهانك جوتوغا حجتك جوتوغا أدي قيامة دوهوغا نركان سلام واني كمك جوتوغا ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة إما إميها كيجا متى ركعتر نوجكم غوانا نماد نكراكم غوانا نماد فروا كودا كراكم غوانا إميها كان نورك جوتوغا حجتك جوتوغا إنما دو بجن الندان وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف قيامة هو فدميها واهشي قارون هامان فرعون أبي بن خلف أيكوغا كموغا نبي صلى الله عليه وسلم بيان كود دفاف منن هذا ميها غيري كماغين ميها كولاني غيري كموغا كانت كاغين ولاني نماد فروا كودا كوراني مسؤولية أدا كورما نماد ولا فراني يمتكم بانما إفدميهم هذا مي فرعون أيكوغا محشر كورا بيجن دانيكن emihege wazir kama emihege wazifa ya hedi emiheko e namadu alani emvejia qaruna ekuga mafkorwati hamana ekuga efada miha mahshar kuravigen daane kan muda ekkura masakke kurani em mudalage masakke duniyevi muda ekkurma masakke kurani namadu alaf emvejia efada miha qaruna ekuga mahshar kuravigen daane adi hamaya ko emihege wiefariya hedi namadu ala miha قيامة دوه محشر كورة بيجنداني أبي بن خلفاء كوجاكم. أقول من ويسنعه بجه أقول من وظيفة أقول من بايفارا الله جه نداء يبيهندو حي على الصلاة نماذ النار حي على الفلاح فلاح هو دعنا النار قوالي ما أقول من مبنان أدي ما ركولاش بتانع بني مالن جه ديج كورين نمن جه هنوني بوستي من ذكر الينان كوباي بوس ke بوس الله سبحانه وتعالى ke كوفا النار كنتي ما جيت كنا الله کے نداء ایوانی حي على الصلاة نماذ الناس ایک مہار میں مبنا دے مڑ کو اللہ میتن نمالا می دیجھم کر میت نمالن جے دیجھم کر مسٹی فونوان جے مسٹی نمافے ام الگون میں اللہ کے نداء الگون میں اجابت دے بے کمگا وان ے بجے ade namadu kurmaki munkaratta kun duru kurwa kame shahwatta mana kurwa kame kurimves e akhlaaqu ge wahakata komme sorakam mi dekevigen midiyai ade komekas Allah subhanahu wa ta'ala ade algon men bayan ko devwa fe eboy e munkaratta ka timage shahwatta control kurwa kamemmi ema namadu alami hunnaki namadu nukurami hunnaki shahwatta ka emihum beenun ha kame kurang emihun daane baykan algon menna engingen ebade fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat Allahumma yangawa famennani ade nabiyunna demves Allah subhanahu wa ta'ala yakiyaman terikan ada kuri namad furihama kuri mihunge waha ke fahuga mi bayan kurwani fakhalafa min ba'dihim emihunge fahunga bayge wa adaa'u as-salat namad ala ulun bay wattaba'u ash-shahawat em namadu alani ege sobun emihunge shahwattaka emihun daane em namadu kurakam gawanama emihunge e shahwatta mana kurana emihunna e shahwatta kun durheliuma mi magu fahivegen ebade
ade shaytana abaduwes masakken mikurani insana halaku kurma enage wa'du enage wa'du em insana magfuradda mihen magfuraddan ena masakke qur'an inma yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anis salah em allahumma tin handuma kurmunna namadu mistakun durukurmattaka masakke kuramundani shaytana ade fahal antum muntahun mitanga demyannani mastumun tibamihun durwajjato allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawaf ema durwuman amur kurawaf mennani ade mihema algon menna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basful takun ebe ingigende ade mastu egen mihe kunamadu alafikamu gwanama ekame kives ege sobun algon menna bodu egenwa uquba Allah subhanahu wa ta'ala devwa kamekkan algon menna ingige medani sahha hadisega asami onnani ade man taraka salata sukran marratan wahida emme namade ves mastumuge sababun ena mastu egen hore e mastumuge sababun emme namade ves ala fi mihaka Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwa menani fakannama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha ade e halatuge ene hiwan duniya ga waha echen emiha milku efawa fada e huriha echli munukamuga wa haluga ves Allah subhanahu wa ta'ala enege kiben e huriha kamen nigula gannawan ningula ya ekuga mennani waman taraka as-salata sukran 4 marrat kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yusqihi min tinati al-khibal hataru namadu mastumuge sawbun hataru namadu alafikamuga wa nama Allah subhanahu wa ta'ala ge maccan haggu egenwe enaya ade tinatul khibalu bondevwan ade suwalu kurvene kobahiye tinatul khibalaki hindu rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurva menani usarat ahli jahannam narakage ahlu weringe egen faba fadia dosta emihunge kibange fada ema mi bonje fada mi hegge gotuga wege midani miyadu mi duniya matige enen ufala lazzata aram libene echge gotuga dekigen era boni akhiratuga ene bon libene echki mi mitanuga bayan kurva moti emastumuge sawbun efadan enamadu ala Allah subhanahu wa ta'ala haram kuravi kantattahuge terega wahindu midennevi kamaki ene kurimati wegen daane kame komekas enamadu algonmen namadu rangalu korange bajehe namadu rangalu koffikamuga wanama algon menna falaha kamiyab libigendani algon kurimves ishara kuri fadan e namadu galgon men biruwetiwa baikamuga wanga bajehe ade namadaki faafatakum kaffara ekamuga ibave faafata fussawa sabab ekamuga ibave ade rasul sallallahu alaihi wasallama حديث كرفافا حديث بس فلق منني الله سبحانه وتعالى فرض فسلماد فرض كرفيه إما فريهم وضوءكم وضوءكو إيه نمادتا إيه نمادوغا وغتوغا أداكو إيه ركوع فريهمكو إميهكو نمادوغا خشوع التريوه سجدتا فريهمكو فيكموغا وانما الله سبحانه وتعالى مچا إبوه إينيتكا أهده إيه إينغي فافا فسومشي إينغي فافا فسوا دبومي egotan ekan nukura mihaka eilahu subhanahu wa ta'ala ga hadratuga e ahude nuwe eilahu irada kuravafiyya fussawa devve eilahu irada kuravafiyya e adabu devve ehem bas fulega menani as-salawatul khams kaffaratu lima bainaha em namadaki en namadu anen namada edemeduga e namadwege midani kaffara ege gotuga algon kurave kuffafatakun algon men salama wumattaka algon men nallibe rahmate e namadaki ehem e namada algon men rakkateri wange wajehe ada rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfulutakun algon men engigen ebade gahun dom mi gahakun faffaba fadan e namada rakkaterive mihaku furihama namadu koffikamuga wanama gahakun faffabang eda fadang emihegge faafata Allah subhanahu wa ta'ala fussawa devwanate ade Abu Zar radiyallahu anha ekalege faanu bayan ko devwa fimati Allahu ge wajhu fulu adagen ikhlas tarikama ekuga muslimu alaku Allah subhanahu wa ta'ala ettaka enamadu qaim koffikamuga wanama emihegge faafata Allah subhanahu wa ta'ala fussawa devwane ade gahakun e gahegge huri fatta e faban da fadan emi hegge fafata Allah subhanahu wa ta'ala fussawa devwanate
එහෙම් බස් ෆොලෙග්ග මෙන්නනි මීහකු ෆුරිහමය වුදූකෝ ada wurihama wuduko Allah subhanahu wa ta'ala attaka ikhlas tarikamaku derakwa nuwata hatarrakwa kurikamugawa e namaduga kiyanjehe taketi furihama ada ko biruvetikamaku namadukon Allahan istighfar ko fikamugawanama Allah subhanahu wa ta'ala emihe gefafata fussawa devwana komekas direwulumuga hayatuga kambodu unta ಕಂಬಡು ಅಂತಕು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಸಲಾಮ್ ಎವ್ವಾಂಗ್ ಒಯ್ ಮಗೆ ನಮಾದಕಿ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಮಿಕಮುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವಾಹ ಇಶಾರಾತೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಕಮಾಯಕುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಹೆಂಗ್ ಕುರಿಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಎ ಬಯಾಂಗ್ ಕೊದ್ದೆ ವಿ ಫದ್ಯಾಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತಿರಿವಾಂಗ ಬಜೆ ಅದ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಂಬಡುವುಮೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕುರಿಮತಿ ವೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗವಾಣಮ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣು ಅಮುರು ಕುರವ್ವಾ ಕಮುಗ ಮೆನ್ನನಿ ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಲು ನಮಾದು ಕುರಾಶೆ එම නබී බේකලුන් වෙස් බේකලුන්න එකකහල කංකම් කුරිමති වෙගෙන් දාහිඳු කම්බඩුමා මින් කමෙ කුරිමති වෙජ්ජකමුග වානම අවශ්‍ය ගන්නනි ඔහ නමාදු කුරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ හදරත කුත්තම් වමට්ටක හැම එගොතන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වෑගදවේ මේ ගදවි කමුගා විනම වෙස් වෑගදවේ දිය කමුගා විනම වෙස් එකලේග ෆානු නමාදු කුරවා කමුගා මි අන්නනි එම මේ කම්බඩු උන්තකුන් අලගොන මෙන් ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಂಗ್ ಒಯ್ ಹಿಮಾಯತೆ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಎ ನಮಾದಕಿ ಎಹವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಹಮತಿ ಹಾಫಿಜು ಅಲ ಸಲಾವಾತಿ ವಸ್ಸಲಾತಿಲ್ ವುಸ್ತೋ ಎ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತರಿ ವಾಶ್ ನಮಾದು ತಕ ರಕ್ಕಾತರಿ ವಾಶ್ ವಕ್ಕೆ ಖಾಸಕೊ ಮೆದು ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತರಿ ವಾಶ್ ಅದ ಮೀಗೆ ತಫ್ಸೀಲುಗೆ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫ್ ಮೆನ್ನನಿ ತಿಬಾ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಎ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತರಿ ವಾಶ್ ಅಲ್ಲಾಹು තිබාය රක්කාතරි වඩිගන්නවාන එ නමාදන් අමුරු කුරවි ඉලාහු තිබා රක්කාතරි කුරවානතේ එම ඉලාහු බයන් කුරවාහමති ෆස්කුරූනි අස්කුරුකුම් තිබෑමිහුම් තිමන් අල්ලාහුමතින් හඳුම කුරාෂ තිමන් අල්ලාහු තිබෑමිහුමතින් හඳුම කුරාන එම අලගොන් මේ එ නමාදුකෝ අල්ලාහු එංගෙවි ගොතුගා අලගොන් මේ ඉලාහ දුආ කුරාකම් ගවාන මේ ඉලාහු අලගොන් මෙන්න හේ ඔරංගලු ගොයි අලගොන් මෙන්න දක්කවාන රිසුකු තනවස් කො දෙවාන ada in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ada Allah nasru de bayekam gawa Allah nasru de wen ilahuge deena algon men amal koggen egotu algon men hayan heda koffikam gawanama algon men naki e namadun rakkaterikan libigamba bayekam gawegen dan ada namadun rakkateri wegen ebede insana ena kurimatiwa balataka musibattakum Allah subhanahu wa ta'ala rakkateri kurawwa kawwaluge adabun narkage adabun Allah subhanahu wa ta'ala rakkateri kurawwa ade ema duniyavi kankamuga ena rakkateri kurawwa fadan ade namadun emme boda e rakkateri kamekamuga wegen midani enage deen emihe kattaka Allah rakkateri koddevwa ade enage hashigandu Allah subhanahu wa ta'ala rakkateri kurawwa darin rakkateri kurawwa ahlun rakkateri kurawwa muda rakkateri kurawwa Allah wahi kurawwa hamati lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah ade Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulaikuga emihunge kurimatinna mi fahatun malaika bekalumwe Allah ga amur fula e rakkateri kan dinumattaka e namadu qaim kurabek اللهم تين هدم كرا بيك إله سبحانه وتعالى إفدان إلفاني إنهم بيكره إنانان إم اللهم تين هدم كو ذكر كفكم غوانم الله ركاتري كان دبان تميه كو مغو رسكوري يرغا مغوغا ميكولم ينني كاري e karo as mi accident mi wani ekam medan huri mi hay alon men balafi kam gwana mas jehwan furtaw mi huri mi hay eko mine ga kunu je medan huri mi ha ga jehuni medan huri mi ha ga jehuni yor den huri mi ha ga kase ge vesa saren nokor ena zakham beg hospital gen os ingeru ga edemi hun eta wahaka dekkewuni ekama medu ga wahaka dekkewuni yor salam vi demi hun salam vi koba allahumma tin haduma ko ge mi hun gein nukuti nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan ko de wafa ve mi hun gein nukunna mun e du'a kiya fa nukum jikam gwana allah rakatri kan devwan em allahumma tin haduma qura bayka allah rakatri kan devwan e accident vi mi ha me buniki katiman hadana nete geennu kunnamu kiyam wadwa kiyak em Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kurumun e himeni genda emme muhimma ekkama ki namadu em veje e namadu algon men kura kam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala e namada ki algon men rakatari kam ekkamuga lavwan ade enage deena iman terikan hama yakuga shahwatakun durukurwa kam ekkamuga algon kurim bayan kuraf kofimu adehema ei himenige midani namadaki ei efada etchege gotuga
hama eyakuga namadaki rizqu tanawas kodde kame emihaku e namada rakkaterive Allah subhanahu wa ta'ala engevi gotuga e namaduko Allah du'a kurmatiga demi huri kamuga wanama efada mihegge rizqu Allah subhanahu wa ta'ala tanawas koddevvanekan kitma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge basfultakunna ada kit qur'anu ge ayattakun algon menna engige midani ibn mas'ud radiyallahu anhu ge kiba riwayage mennani ade bayaku mihun ei bazar matiga vyafari kon ule mihunne emihunna bangige adu evijje kamuga wanama emihunge e mudata bahattafa e bangien ijabadi namadu kurande namadu qaim kure ade efada mihunna medugay Allah bayan kurawwa famati rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat ade vyafari kurma adi enumves ganavikkumuge evves muamalategge sawbun Allah subhanahu wa ta'ala ge handuma kurumun ebamihun durhelinuwan Allahumma tin abadu handuma Quran ema e duniyavi kantattakuga mashghul nuwan bay fara algon menna fenigen dana bangige adu iwunima ekkala namad waguta bandukura namadu me bandukura board e baluwala bandu board eka miha innani konta counter ga innani namada kannu deve counter ga innani miha hama namadu nime hayr kolla anaka holwa melen Allah ge amur ijabe nudeve ema tima Allahumma tin handuma nuko den e ilahu ga hadratun edunu kamuga vias den tima e wana go e algon me handan koran jene kameki em Allah subhanahu wa ta'ala algon men e rizqu tanawas ko devva kamege gotuga me bayan korawwa fami annani ade e fahatuga menani liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli Allah ituru ko devwana Allah ge fadla wanta verikamu wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah irada kurawwa miheka e ginai ituru ko devva rizqu devva Urwat ibn Zubair radiyallahu anhu ekale faanu gevvade wadagan fi kamuga wanama ekale faanu kiyawa vidalwa kamuga mennani wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa miaya kiyawa vidalwe miatuge khulasa manayki miatuge Allah me bayan kurabani Allah subhanahu wa ta'ala ebayaku imtihan kurmattaka ebayaka devvi ni'mattaka nubalash e ni'mattaka dimala munu namburashe ya focus nukurashe e ayan ekale faanu kiyawa vidalwe e fahuga ekale faanu vidalwe as-salatu rahmakumullah namade Allah teba min rahmal lavana e ekale faanu namada ahulunna namada amru kurawwa ad ya jehigen Allah mi angawne fadan wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha e namada rakkateriwa namada amuru kuran namadu ekamamedu ketteriwan la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk ema timan Allah tebami hunna e rizqu devvaname emalgon me enamadu kurakam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala e fadan algon menna devvan duniye edi namadu farwa kuda kura mi hunna meduga Allah subhanahu wa ta'ala ge mi wahi bas fulgatere wadigen danakam ga ilmerin bayan kurwani bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa akhiratu ge heyokam boduwefa demihurum boduwegam wi haluga ves duniyege e hayatuge duniyavi kankan iskurami hunne em efada mi hunna algon men wegen nuwan algon men efadan vejje kamuga wa nama algon menna midenne efadan algon menna e furihama falaha kamyab libe bay kamuga wegen nudan ade namadaki duniya akhiratuge hamajehuma nasra falaha kamyabu libigen dane ecce kamuga nabiyya sallallahu alayhi wasallam bayan kurawah minani eklefan hadis kurawah minani Allah subhanahu wa ta'ala mi umma nikamati vi haluga ves mi ummatan nasru devviye mi ummatuge mi hunge du'a inna mi hunge namadum ade mi hunge ikhlas tarikamuge sawabun ade Allah wahi kurawani wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Allah subhanahu wa ta'ala gamatin handuma ko dhikru kurashe e tibami hunna falaha kamyab libigen dane ade namada algon men farwa kuda umaki e namadu elumaki e mihage nimun gosumam medweriwa sababe kamugas vegen ebade ade sheikh gariha zuwana ko astannawane sheikh timanage bappe he du'a ko di balash
ಶೇಹ್ವಾನೆ ಬಪ್ಪ ಕಿಹಿನೆಂ ಹೆವಿ ಬುಣ ಬುಣ ತಿಮನ ಬಪ್ಪೆ ಆಮೆತುಗ ತಿಮನ್ನ ಕಂಬಡುವಮೆ ಬಪ್ಪೆ ಹಿಯು ದುಆ ಕೊದ್ದಿ ಬಲಾಶ್ ಬುಣ ಬಪ್ಪಗ ವಾಹ ಕಿಯಾ ದಿ ಬಲಾಶ್ ಬುಣ ತಿಮನ ಬಪ್ಪೆ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತ ಆಫಿಯತು ಗನಿಮ ದೆವ್ವಾಫಾ ಮೀಹೆಕೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಹಯಾತುಗ ಬಪ್ಪ ಬಲಿವೆಗೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋತ ಬಲಿವೆಗೆನ್ ಫರ್ವಾಯ ಕುರಿಕಮೆ ತಿಮನ್ನೆ ಎಂಗೆ ಕನ್ನೆತೆ ಎನಮೆಸ್ ಬಪ್ಪಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಫಹುಕೊಳುಗ ಬಲಿಮಡುಕಮೆ ಕುರಿಮತಿವಿಯೆ ಬಂಡತ್ತದುವೆ ಅಬದುವೆಸ್ ಓಕದ್ದೆಮಿ ದೆಮಿಯೆ ಹುಣ್ಣನಿ ಏಕಮಕು ಹೊಡೆನ್ನುಲೆವೆ ಅಬದುವೆಸ್ ಎಹಾಲತಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವರ ಬಾರ ಬಪ್ಪ ಓಕದ್ದೆಮೆ ಅಡು ಇವುಂಡೆ ಇವಿಗೆನ್ ತಿಮನ್ನ ಮೆಂಗೊಸ್ ಕೊಟರಿಯ ವನೀಮೆ ವ್ಯಾಂಗೆರು ಬಪ್ಪೆನ್ನೆತೆ ಎದೆ ಫಾಹಾಣಾಗೆ ದೊರುಹುರಿ ಹುಳುಯಿಫೆ ಫಾಹಾಣ ದೊರುಮಚ್ಚೆಂಗೆರು ತಿಮನ್ನ ಮೆನ್ನ ಫೆನುನಿ ಬಪ್ಪ ಫಾಹಾಣ ತಶಿಕ್ಯಾರಿಗ ದೆಕಕೂ ಮಚ್ಚೆ ತಿರಿವೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮೂಣು ಒತಿ ಫಾಹಾಣ ತಶಿ ತೆರೆಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮೂಣು ಒತಿ ಫಾಹಾಣ ತಶಿ ತೆರೆಗೆ ತಿಮನ್ನ ಮೆಂ ಬಪ್ಪೆ ಗೋವೀಮೆ ಇನ್ನಾ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ಇನ್ನಾ ಇಲೈಹಿ ರಾಜಿಊನ್ ಬಪ್ಪ ಒತಿ ನಿಯಾಯಫೆ ಇಹಾಲತು ಗೋಯಿಗೆ ದ ಶೇಖ್ ಮೆ ಸುವಾಲ್ ಕುರನಿ ಬಪ್ಪೆ ಕೊಂಕಾಲ ಮೀಹೆಂ ಹೆಯ್ಯ ಬುನಿ ಮೆ ಕುಜ್ಜಾ ದೆರೈಫೆ ಮೆ ಬುನಿ ಶೇಖೆ ಬಪ್ಪೆ ಕಿ ನಮಾದು ನುಕೊಂಗುಳುನು ಮೀಹೆಕ್ಕೆ ನಮಾದ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ಕುರಿ ಮೀಹೆಕ್ಕೆ ಶೇಖ್ ವಹಾನಿ ಅದಿ ಸೊಮ್ಮ ಕುರೆಂ ಹಾ ಬಲಾಶ ತಿಬಾಯ ನೇಂಗೆ ಕಿತಮೆ ಕಮೆಸದಿ ಹುಣ್ಣಾಣ ಮಮ್ಮ ಕೊರೆಂಗ ಹಾಣಿ ಮಮ್ಮ ದೆರವೆ ಹಿತಾಮ ಕುರ ಹಾಲು ಬುಣ ದರಿಫಳಾಯ ನಮಾದು ಕಂಜನ್ನೂನೆ ಬಪ್ಪೆ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಹರಾಂ ಕುರವಿ ಹೆಂ ಕಂತತ್ತಸ್ ಕೊಂಗೊಳೋನು ಮೀಹುನ್ನೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮುದಾ ಹಗ್ಗ ಕಾಣುಲ ಕ್ಯಾವಳೋನು ಮೀಹೆಕ್ಕೆ ರಿಬಾ ಕ್ಯಾವಳೋನು ಮೀಹೆಕ್ಕೆ ವಿಸ್ನಾಯಬೆಕ್ಕೆ ನಮಾದು ಫರ್ವಾ ಕುಡ ಕುರೀಮ ಮುಂಕರ ಅತ್ತಕಂ ಅರಾಗನವೇನ್ ಏನ ಬೇಣುವ ಶಹುವತ್ತಂ ಏನ ಬೇಣುವ ಕಂತತ್ತ ಏನೇ ಕುರ್ಮ ಮಗುಫಹಿವೆಗೆ ಮಿದನಿ ಎಮ ಮೀ ಅಳುವಣ ಮೆಂ ಬಿರುವತಿ ವಾಂಗ ಬಜೆ ಎಮನ್ ಮೀ ನಿಮುಂ ಗೋಸ್ವೆಗೆಂದ ಸಬಬು ತಹುಗತೇನೆ ಹಿಮನಿಗೆಂದೆ ಹಮ ಯಾಕುಗೆ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತರಿ ವಾ ಫರ್ವಾತರಿ ವಾ ಮೀಹಾಗೆ ನಿಮುಂ ಹೇವ್ ನಿಮುಂ ಎಕ್ಕಮುಗ ವೆಸ್ವೆಫಾಯ ಬಹು ವಾಣ ಎಕಂ ಎಹಂ ವಾಣ ಇಲ್ಮರೆಕು ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಹ ಮೆನ್ನನಿ ಇಮಾಮೆ ಮಿಸ್ಕಿತೆಗ್ಗೆ ಇಮಾಮೆ ಏನ ಉಮುರುಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಫಹ್ದುವಸ್ಕೊಳಗ ಒಣ್ಣಂ ಮಿಜಹುಣಿ ತಮ್ಮತೀಗ ಏನ ಎಕಮ ಹಿತಾಮ ಕುರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನ ಸುವಾಲು ಅಮಿಲ್ಲೆಂ ಹಿತುಗ ಉಫೆತಿಗೆ ಮಿದನಿ ಕೀವ್ವೆತೋ ಏನೆಂ ಇಫದ ಹಾಲತಿಗ್ಗ ಎಗುತ ಮಿಂವರ ಕುರವಿಗೆಂದಿ ಏಕಮ ಹಿತಾಮ ಕುರಿ ಇಯಾಕು ಎದ್ದುವ ಹೆಗ್ಗ ಅಸುರು ಗಡೀಗೆ ಬಂಗಿಗೆ ಅಡು ಮೀವನಿ ಇವನು ಹಿಂದು ಏನವೆಸ್ ಎಂದು ಮಚ್ಚ ತೆದುವೆ ಇಂದೆ ಬಂಗಿಗೋಂ ಫೆಶಿ ಬಂಗಿಗೋಂ ಫಶಾ ಬಂಗಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಕಲಿಮ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಎ ಕಲಿಮ ಯಾಕುಗೆ ಏನ ವೆಟ್ಟಣಿ ಮರುವೆಗೆಂ ಎಂದು ಮಚ್ಚ ಎ ನಮಾದ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ವೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗವಾನಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತು ಎ ಹೇಯೋ ನಿಮುಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಕವ್ವಳುಗೆ ಅದಾಬು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಸಲಾಮ ವೆಗೆಂದಾಣೆ ಅದ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಹ ಮೆನ್ನನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ಎಸ್ ಎ ಮೀಹಕು ಮಹ್ಶರ್ ಕುರವಿಗೆ ಮಿದನಿ ಎ ಮೀಹಕು ಎ ಮರುವೆದಾ ಗೊತೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಶೆ ಎ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಎ ನಿಮುಂ ರಂಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮಿಜೇನಿ ಎ ಕವ್ವಳುಗೆ ಅದಾಬು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಸಲಾಮ ಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಒತಿ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತೆರಿವುಂ ಆದೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳು ತಕ್ಕುಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನೆ ಕಂ ಎಂಗೆ ಅಬಹುರಿ ಎನಮೆಸ್ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ವಗುತು ಕುಡತಂ ಉಮಾಯಕು ವಾಹಕ ಕುರುಕುರಂ ಮಿಜೆಹನಿ ಎಮ ವರಗ್ಗಿನ ವಾಹಕತ ಕುರುಕೊಲ್ಲಾಫ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೀ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ನಿಮ್ಮಾಲೆವೇತೋ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣ ಆದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವಾಹ ಮೆನ್ನನಿ ವಮನ್ ಅಅರದ ಅನ್ ದಿಕ್ರಿ ಫಇನ್ನ ಲಹು ಮঈಶತನ್ ದಂಕ ಬಿತಾಗ ಮಿಯೋ ಮঈಶತನ್ ದಂಕ ದತಿ ಉಂದಗು ದಿರಿಯೊಳು ಇಲ್ಮೆರಿನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರವಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಹ ಮೆನ್ನನಿ ಕವ್ವಳುಗೆ ವೆಸ್ ಹಿಮೆನಿಗೆಂದಾಣೆ ಕಮುಗ ಹಮೈಕಣಿ ದುನಿಯೆ ಕುಣೂಣೆ ಇಫದ ಮೀಹಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದತಿ ಉಂದಗು ದಕ್ಕವಾಣೆ ದುನಿಯೆಗವೆಸ್ ಕವ್ವಳುಗವೆಸ್ ಅದಿ ಆಖಿರದ್ದುಗವೆಸ್ ಎಮ್ ಎ ಅದಾಬ ನರಕ್ಯಾಗೆ ಅದಾಬ ವೆಸ್ ಮೀಹಾ ಹುಷ ಹೇಳಿದ ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೆನ್ನನಿ ಎಮ್ ಇಫದಾಂಗ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಅಮಲೆ ಕೊಫ್ಫಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದರತುಂಗೆ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕಮ ಸಲಾಮೆಕ್ಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣೆ ಶೇಹಕು ವಿದಾಳುವನಿ ಜುವಾಣಕು ಮರುವೆಗೆಂಗೆನೈ ಅಶಾರ ಹರುಗೆ ಜುವಾಣಕು ಏನ ಮರುವೆಗೆಂಗೆನೈ ಗೆನಸ್ಗೆ ಹಿನವಾಗೆ ವೆದ್ದಿ ಹಿನೌಮ ಫೆಟ್ಟುಮ್ಗೆ ಕುರೆಂ ಶೇಖು ಮಿಯಹಣಿ ಕುಬಾಹ ಏನಗೆ ಅಹುಲು ಮುನಿಮ ದಕ್ಕಾಲನಿ ಜುವಾಣೆ ದೆಂ ಏನ ಕ್ಯಾರಿಯ ಮಿದನಿ ಗೊಸ್ಸ ಏನಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಹಣತಿ ಕಾಕು ಹೆಯ್ಯ ಮುನೆ ಮೀ ಬೊಡು ಬೇಬೆ ದರಿಯಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆಕ್ಕ ಶೇಹು ವದೆ ಏನ ಹಿನವಮ್ಮೆ ಫೆಶಿ ಶೇಹು ವಿದಾಳನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದಿ ಹುವಾಕು ಫೆಮಿ ಮುನೆ ತಿಮನ್ನ ಏನ ಹಿನವಂ ಫೆರಿ ಇರು ಫಹರಕವುರ ಫಹರಂ ಏನಗೆ ಕುಲ ಬದಲುವ ಮುನ್ನೆ ದಿಯೈ ಎ ಬದಲುವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ ಕಳು ಕುಲ ಎರಿಯೆ ಯಫಹುಗ ಏನಗೆ ಗ್ಯಾನ್ ದುವಂ ಫೆಶಿ ನುಬಾವಹೆ ಎ ನುಬಾವಹುಂ ಕೆಕ್ಕುರನ್ ತಿಮನ್ನ ಮೆನ್ನ ನುಕೆರುನೆ ಜಂಗುಶನಕುಂ ವೆಸ್ ನುದುವಾಹ ನುಬಾವಹೆ ದುವಂ ಫೆಶಿ ಏನಗೆ ಗ್ಯಾನ್ ತಿಮನ್ನೆ ಕೆನ್ನು ಕುರವುನೆ ತಿಮನ್ನೆ ಬಿರೇಗತಿ ನುಕುಮೆ ಗೊಸ ಏನ ಕ್ಯಾರಿಯ ಹಾಫಿಮೆ ಜುವಾಣಾಯೆ ಮೀನಗೆ ಹಾಲಕಿ ಕೊಬಾಹೆಯ್ಯೆ ಏನಕಿ ನಮಾದು ಕೊಂಗುಳುನು ಮೀಹೆಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಬುಣೆ ಬುಣ್ಯ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಹೆನ್ನೆ ಬುಣೆ ತೆನ್ ಶೇಹು ಆಸೆ ಗೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕೊಮ್ಮೆಕ ಸವಹಂ ಏನ ಹಿನವಾ ಮಿಕಂತತ್ತ ಕುರ್ಮ ಫೋಗೇನ ವಳುಲಿ ವಳುಲಾಫ ಐ ಆಸ
ಹಿಂಹಮ ನುಜೆಹಿಗೆ ಅಣಿಕ್ಕಾವೆ ಸೆಕ್ಕಲ ಜುವಾಣ ಕ್ಯಾರಿಯ ಮಿದನಿ ಒಸ್ಬುಣತೆ ಬಾ ತೆದ ಬುಣಾಶೆ ದೊಗುಣುಲ ಬುಣಾಶೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಾದು ಕುರಾ ಮಿಹೆಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಬುಣ ಬುಣ ಶೇ ಹೆತ್ತಿಮನೆ ಮಾಫ್ ಕುರಾಶ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಾದು ಕೊಂಗುಳೆ ಮಿಹೆನ್ ನೋನೆ එම විස්නාල බැල ඒ මරුවම ෆහුගවෙස් ඒ මීහකන් ඒ කංකන් කුරිමතේ කොම්මෙ මීහක මෙහෙම වාණෙක් එන්නෝ එනමස් අල්ලාහ් අල්ගොන මෙන්න ඒ දක්කවණි ආරමංගේ ඉබරත කට්ටක එම අල්ගොන මෙන් එබජෙහෙ එම ඒ අදාබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ ඒ අදාබුන් සලාම වු මට්ටක අල්ගොන මෙන්ගේ මච්චන් ඔති මිදෙන්නේ ෆදන් එම ඒ අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් ඒ අදාබුන් සලාම වන් ඔයකමකී නමාදු එම කව්වලුගේ අදාබුන් අල්ගොන මෙන්න සලාම වන් ඔයකමකී වෙස් නමාදු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවාහ මිනනි තෙබෑ මීහුන් ෆාෆා ගිනවුමුගේ සවබුන් ෆාෆා තකුගේ සවබුන් තෙබෑ මීහුන් හලාක් වෙදේ එෆහු තෙබෑ මීහුන් ෆතිස් නමාදු කුරමේ එක් ෆතිස් නමාදුගේ සවබුන් ෆාෆා තෆු හෙවිගෙන්දේ දෙම්වෙස් අනෙක්ක ෆාෆා තක් කුරේ ඒ ෆාෆා තක් ගිනවුමුගේ සවබුන් ඒ ෆාෆාගේ සවබුන් හලාකුගේ තෙරියද්දේ එෆහු තෙබෑ මීහුන් මෙන්දරු නමාදු කුරමේ ඒ නමාදුගේ සවබුන් තෙබෑ මීහුන්ගේ ෆාෆා තෆු හෙවේ අදි හැම යෑකුගා හැම එගොත අනෙක්කාවෙස් ෆාෆා තක් කුරේ ඒ ෆාෆා තහුගේ සවබුන් හලාකුගේ තෙරියද්දේ දෙන් යෑකු තෙබෑ මීහුන් අසුරු නමාදු කුරේ ඒ නමාදුගේ සවබුන් අනෙක්කාස් තෙබෑ මීහුන්ගේ ෆාෆා තෆු හෙවේ එගොතන් හැම අනෙක්කාවෙස් අසුරු නමාද ෆහු තෙබෑ මීහුන් ෆාෆා තක් කුරේ ඒ ෆාෆාගේ සවබුන් තෙබෑ මීහුන් හලාකුගේ තෙරියද්දේ මගරිබු නමාදු කුරේ මගරිබු නමාදුගේ සවබුන් තෙබෑ මීහුන්ගේ ෆාෆා තෆු හෙවිදේ එෆහු වස් තෙබෑ මීහුන් අනෙක්කාවෙස් ඒ ෆාෆා තක් කුරේ ඒ ෆාෆා තක් කුරුමුගේ සවබුන් හලාකුගේ තෙරියත් තෙබෑ මීහුන් වෙට්ටිදේ දැන් තෙබෑ මීහුන් ඉෂා නමාදු කුරේ ඉෂා නමාදුගේ සවබුන් තෙබෑ මීහුන්ගේ ඒ ෆාෆා තෆු හෙවිගෙන්දේ දැන් තෙබෑ මීහුන් නිදේ එහිඳු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තෙබෑ මීහුන්ගේ මච්චන් එව්ස් කමෙන් නුලිවයි මේ දෙන්නවි ඒ ෆාෆා තකුන් ඒන තෝහිරු වෙගෙන් වා හාලුගේ වනේ එම ඒ ෆාෆා තකුන් තෝහිරු වෙගෙන් දා හාලුගා ඒන තෙදුවේ දානේ කොමෙකස් අලගොන මෙන්න මේ හදීස් බස් ෆුලුම් වෙස් අලගොන මෙන්න එංගිගෙන් මිදනි ෆාෆා තෆුස්සවා දෙවානේ කමෙක්කන් අදි හැම යෑකුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඒ අදාබුන් අලගොන මෙන් සලාමෙක් කොද්දේනේ කමෙක්කමුගා මේ අන්නනි අදේ කොම්මෙ නමාදෙක්ගේ වගුතුගා ගෝවාලව්වා බේකලකු ගෝවාලව්වාන ඒ ආදමුගේ දරියායේ තිබා තෙදුවාෂේ තිබෑ මීහුන් නට්ටකා රෝකුරයිෆාවා ඒ නරකෑගේ අලිෆාන් නිව්වු මට්ටක අද මානකි ඒ නමාදු කායිම් කුරාෂේ ඒ නමාදුගේ සබබුම් තිබා එට්ටකා ඒ රෝකුරයිෆාවා අලිෆානු තිබා සලාමෙක් කුරබ්වානෙකම්ගා ඉබ්නු මස්උද් රදියල්ලාහු අන්හු ගේ කිබෑන් රිවාවෙගෙන් වා බස්වලෙගෙන් යන්නනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙමීහකා මෙදුගා හිනි වරුණ කුර්බානත එකකීයි ෆිනි රේග්ග තම්මති දූකෝ ඒ රජාගඬුගේ දසුන් ඒ අරාමුගේ නිදි දූකොල්ලා තෙදුවේදා මීහාය තෙදුවේ වුදූකෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එට්ටකා නමාදු කුරා මීහාය එහෙනම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මලායිකතුන් දන්නවාන ඒ ඉලාහු මොළ දෙනවඩගෙන් වා හාලු තිමන් අල්ලාහුගේ අලා එකන් එහෙන් ඒ කුරි කොන්කමකා හෙయ్యේ කුබාහේ ඒනගේ බේනුමකි එහෙනම් එබෑ මිහුන් දන්නවාන ඒ ඉලාහු මොළ දෙනවඩගෙන් වා හාලු ඒනගේ බේනුමකි ඒනගේ එදුමකි ඉබ අල්ලාහුගේ රහමතේ ඉබ අල්ලාහුගේ හදරතුන් ෆුස්සෙුමේ අල්ලාහු වහී කුරවානේ ඒනා ඒ එදුණු කන්ත ඒනා එට්ටකා තිමන් අල්ලාහු ෆුද්දවා දෙවාන කොමෙකස් අදේ මී වගුතු හැම උමායක අලගොණුගේ වාහක්කොළු නිම්මාලානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොණ මෙන් එම්මෙන්නීවෙස් හේවබස් අහා හේවබස් කබූලුකෝ එයා එක්ගොත අමල් කොරාබයි කමුගා ලෙවුංගදී දුආ කරමු අදි හැම එයායකුගා අලගොණ මෙන් මිහෙද කොල්ලි වගුතු කොලකි අලගොණ මෙන්ගේ හේව අමලුගේ මීසානුගා ලියවිගෙන් දානේ හේව අමලෙක් කමුගා ලෙවුංගදී දුආ කරමු තිහුරියා බේෆුළුම් වෙස් වඩාගෙන් දෙවි කමට්ටක තිහුරියා බේෆුළුම් වෙස් ශුකුරු දන්නවමු سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته शुक्रिया शेख नसरुल्लाह अली आदे अळोमें फेशीरुगा हम अळोमें फाह कोल्ली फतें की कमे कुरंवी शेख विदालो उनी अळोमें के साफे नो हेनमेस निमिगे मिदिया इरुगा अळोमें शेख वर फुरी हम बयान को देव्याफी नमादु
wahaka bayan koddevi adi namadu Kuranvee eta sababe alumenna sheikh bayan kurafi adi namadu sababun alumenna huri heo sawaba dharma wahaka sheikh bayan kurafi adi ekan nukurumge sabun namadu gaim nukurumge sabun alumenna huri kantatavis bayan kurafi ade sheikh hauge darusaki hamatiya be fonna beenun teri maulumat ke libigen dia ma fa Kuranvee darusaka vi kam alugum men ummid kuran ade Islamic ministry mi kuriya genda darus forum ge a forum men hama durunu mustaqbali ga hamwar kawahan alumen iraz kuriya bawana wada ende emme habe phone ham wada ende we kamattaka shukr dannawan adi kuriyan hori darustaka vesta wataromu mirege mi darus alumen nimma Allah fakelana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh